Pamirsa pemerintah Kota Denpasar ngelintangin Dinas Pertanian Kota Denpasar, Rajak Mutsaha megat pengelalah penyakit mulut dan kuku PMK. Silih tenggalnyane melarapan ngelimbakang vaksinasi PMK. Rauh mangkin vaksinasi PMK kemargian ring kelurahan Padang Sambian. Dinas Pertanian Kota Denpasar sareng Kelurahan Padang Sambian ngulengang sawetara ternak duen krame sekadi sampi atos miwah bawi. Ternak sani vaksin wenten 3,3 dados nyane wilangan jangkep sanes sampun polivaksin 103 ternak. Penyakit mulut dan kuku wantah pinake pinyungkan infeksi virus akut tur dangan pisan ngelalahin. Pinyungkan inucap ngelalahin samian ternak sanima kuku sekadi sampi kebo bawi atos lembu miwah sanelianan. Indik pangupaya nampenin panglalah nyane mewah tur kompleks santukan muatang vaksin tur nureksain lalu lintas ternak. Lurah Padang Sambian iketut alit arti kemausang. Selain saking parikrama ring kelurahan Padang Sambian, kejan tenang durung kepanggih ternak sani keni virus PMK. Dan ingap tiang, peternak Mang Danis tate waspada, indik panglahlah PMK, tur nguningayang pet prade madue ternak, sani rauh saking durau widangan ipun. Asmara Putra Bali Pos nguningayang.